Singi district single loan riba mafam sing the security park sada deploy tawkhibadagi lau singungi thabak sing mai pak na paikhat pa haure haidi Singi district ki maroina Kuki sing na namna tariba Kangpopi district ki lona ba Bele district ki khudong tinga oiraba mafam sing mahau sagum la o singu tawba yana ba district administration amasung security force singi marakta ningthina coordination laina mathau taba thabak sing paikhat pa yauna ahen ba forcing deploy tawkhibadagi haireba mafam sing asida lomi singna hanagumna lau singungi thabak sing paikhat pa haure thawong asina state asida athuba matamda mahausa gi phibam hanjilagani habagi thajaba do chauna leire haidi pausna makha tana haidibana hojik thokliba kangluki irang asigi hogolakpada khwaidi hena saitheng phangkiba Kangpopi district ka lonariba Imphal West ki waroi sing amasung kangmongi lawpham singda lawmi singna sangduna law singu tawbada khudong sa adaba kya ma maduna lakhibane adubo haukiba June 18 da Bishnupur district ki manung chanba High Canal da law suduna leiba phogak saudagi ningthaujam biren kauba nupa ama Kuki militant singna nomai kapsilapodagi asopan nangkhiba amasung masigi mangoinana Imphal East district ki manung chanba Sawangbu police station ki manung chanba Sadu Lampakta Valley gi lawmi singna law suba changbada Kuki singna nung thomjinduna attack tawrakiba amasung July 13 da chanungda law suringai da manak nakpa khuldagi Kuki singna nomai kaptuna tanthorokiba thodok sing aduga mari leinana Manipur government gi maikaidagi lawmi singna law singu tawbada asoyangap thohandana ba henba ngak sel thorang sing paikhatuna law suringai matamda combined force ki kangbuna ngak senbagi thabak chathaba amadi ahenba post kaya hangdoktuna section thorang paikhalakpadagi hauji Kuki gi district single lonana leiba jaga singda leiriba Meitei gi lawpham kaya changduna law singu tawba haunare hairi atopa nakal amromdana Kuki gi lawmi langkhosai kebjen kauba amana phongdorakhibada mafam adugi law singu gi thabak sing tawbada ngak senbagi daita lawriba kunthraga humdoi suba Assam Rifles na makoibu care lawna ngakpi senbibana Meitei amasung Kuki kanglukki miyoi sing santi oine law singu gi thabak sing tawba yare Meitei amasung Kuki community anina suriba lawpham adugi mayada arm person sing station tawduna ngak seli thawong asi mafam aduda santi hanjilapagi khudam amane law singugi thabak sing mahausagumna tawba yaba habasi santi lakuli khudam ne haiki nungthombam raji kaubo Meitei lawmi amana phongdokhibada Kangpopi district amasung Imphal West kolona bada leiriba Kuki amasung Meitei community anina nakal da punna thabak suminari masimanaw amagumna sana thangnaba polam phawba lanaduna saminari asuna ningtamna thabak subai khudong chaba ama phangbasi yamna nungaiba poi haiki Kuki lawmi mangal jen kauwa amana phongdorakhibada hanadi mafam asida security yaudrbadi changduna law singu tawbada akiba kaya leiramkhibani adubu haujikti security mapung phana deploy tawrabanina makoida akiba amata yauduna thabak suba haure amasung masada nungaiba phawre lawmi singna conflict leiriba area singda changduna thabak suba horakpa ase hanagumna nungsi chanaba laknabagi khongthang amani lawmi singna state asigi economic activities sing maroina represent tawribani mahusagi phibamda hajilakpa sina unity purakpada natana matam chana law lokpa ngamlaga amasung nungsi sanabasu purakpa ngamlagani hairi Asian Hospital gi wahauda tidim Lambi thingdoure accident sopodagi Imphal gi Asian Hospital da nambol kongkha makha lekai dagi Ranjit Moirang them ko bomioi ama ngasi laikhidabaga mari leinana hospital asida patient party ne irang horakre misi asigi matangda JSC ama semkhre JSC sina laikhidraba Ranjit mamit mamai khara kak soklaga hospital asida tha asigi kunga mari gi numidang da pukhalakibane adubo hospital asigi doctor marang kai dabana maram oiraga ningthina amasung section layeng bide haina mara sidi hospital asina section dabana maram oiraga siba oibana laikhidaba asigi imungda lupa lakh yankhai gi compensation pigadabani senpham asi pidragadi tha asigi 38 da tidim lambi ban tawgani haina JSC na laukthokre let pau hawkip kit claim matungina thabak tawdrangai da achumba hana thigat piyo haina MWC na phongdorakre Tengnopal ASG MLA lerpau hakim na governor da pisan ki mawaka da dugi matungina thabak paikhatringai da asumba hana thidokpiyo haina Marine Welfare Committee MWC na phongdorakle committee sigi secretary Morris Makungana puyek piduna thadrokpa cherolamna hai Meitei amadi Kuki yauna tonga lo phuruki miyosing Tengnopal Assembly constituency da khundari district level officer amadi line department singi staff ayamba Kuki na taba Meitei phuruki miyosing ne haba puna mona khangnaraba wafam ne kumja 2023 gi May 3 dagi thorakiba kangluki hana sunabasina maram oiraga khudong thiningai oiba phiba mama lakpaga loinana karamba kangluki miyoina
हाइब खंगदोकनबा होनबदा अवाब कया मायोकनदि केम ऑफिस हांगदोक्तुन डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर अमदि लैंड डिपार्टमेंट के स्टाफ ओइना थबक तौरिबा कुकी नतबा मैतै फुरुकी मियोइसिंगना मथौ निंगथिना पांगथोकपा ngamnaba थौरांग लौखलकपा तंगाई फदे अदुमोइनम ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर मतिक चादबा अमसुंग स्टाफ की क्वार्टर लेतबगा लोइनना मै इसिंग मरांग कायना फंगहनबा ngamdabana एम्प्लॉई सिंग मथौ पांगथोकपदा कुदोंग चादबा मायोकनरि मैतै नतबा अतै फुरुकी डिप्यूटी कमिश्नर अमसुंग डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंगदि तेंगनोपल मोरे अमदि अतै ब्लॉक ऑफिस सिंगदा मथौ निंगथिना पांगथोकले मरमदुना एमएलए लेटपा हकिमना पुखलप वकत अदुगी मतंगदा थबक तौद्रिङैदा अचुम्बा हाना खंगदोकनबा होनफम थोइ हैना फोंदोरक्ले मणिपुर की ओइना नेशनल फूड सिक्योरिटी की बेनिफिशियरी लाख 5.5 हेना कक्लब याना लेदे हारी कक्लब याबसिंगी मनुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना लिसिंग मरफुगा हुमदोय सुरचानपुर की लिसिंग मरफुनिथो यावरी लैबा असगी लायरबगी पनखै मखादा लैबा मियोय खुदिमक सरा हेलहंदनब पाइखतखिबा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा मणिपुर की ओइना बेनिफिशियरी लाख 5.5 हेना कक्लब याना लेदे थाजब याबा मफमदगी फंगबा पावना हाय मणिपुर की ओइना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नपसागी अपुनबा बेनिफिशियरी मसिंग असि लाख 12 रोमनी हायरिबा लाख 12 असिदा था खुदिंगी बेनिफिशियरी अमममदा सेंग केजी 5 लेमना पीदुना लाखलै अदुबु लैबा असगी ओइना नपसागी सेंग फंगलिबा सेंगी मरकता फंगफम थोक्तबा मियोय किया अमा यारकपदगी नौना सेमदोक नदबा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदा खंगालकिबा लैख्रे इंडिया गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मणिपुर की ओइना फंगफम थोक्तबा बेनिफिशियरी लाख 5.5 रोम यावरे हाबदु थिल्लगा तालखिबने अमसुंग नौना अमुक येंगसिलगा अचुम्बा फंगफम थोकपा सिंगदा कार्ड पीननबा अकनबा वाफम थमलखिबने पाउसना मखाताना हाय मणिपुर की ओइना फंगफम थोक्तबा बेनिफिशियरी सिंगने हायना खंगालगा थारकनिबा अयामबदी मसागी लौ इंखोल यामना चावना लैबा कांगबु सिंगने हायदिबा कांगलुप असिदा मियोय लाख 5.17 हेना यावरे मोमरिल तादबा आधार पाइबा बेनिफिशियरी लिसिंग अनिगा 430 डुप्लीकेट बेनिफिशियरी लिसिंग निफुगा 493 मसागी इनकम लैजबा मियोय लिसिंग 19 चनी मरफुमंगा मसागी कांखों मरी पानबा गाड़ी लोइबा मियोय लिसिंग मरी गा सुमना मौद्रागा तरेसु यावरे मखोय नौना अमुक येंगसिननबा मिनिस्ट्री ना मणिपुर लेंगाकता खंगालखिबने पाउसना मखाताना हाय राशन कार्ड कक्थतननबा नौना मियेंग चंगु हायरकपसिदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना बेनिफिशियरी लिसिंग मरफुगो हुमदोगा चहुंगा 19 यावरी सुरचानपुर की ओइना लिसिंग मरफुनिथोयगा चामरी मौद्रा 3 यावरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना बेनिफिशियरी लिसिंग 59 चनी मरफु 3 कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की ओइना बेनिफिशियरी लिसिंग 59 चनी 15 सेनापति डिस्ट्रिक्ट की ओइना बेनिफिशियरी लिसिंग 94 313 उखरुल डिस्ट्रिक्ट की बेनिफिशियरी लिसिंग 93 मरी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बेनिफिशियरी मसिंग 95 इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना बेनिफिशियरी लिसिंग 35 बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना लिसिंग 38 चनी मरफु 3 तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना बेनिफिशियरी लिसिंग 9 यावरी पाउसिना मखाताना हाय लौथोकलबा याबा बेनिफिशियरी सिंगदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट न ख्वाइदगी मसिंग यामदे डिस्ट्रिक्ट असगी ओइनादि बेनिफिशियरी लिसिंग अनिगा 739 टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की ओइना बेनिफिशियरी लिसिंग 10 चनी होमफु नोने डिस्ट्रिक्ट की ओइना बेनिफिशियरी लिसिंग 13 सुमना उमद्रागा मरी फेरजोल डिस्ट्रिक्ट की बेनिफिशियरी लिसिंग 12 कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना लिसिंग 19 सुमना 13 चांदेल डिस्ट्रिक्ट की ओइना लिसिंग 19 चनी 58 यावरी राशन कार्ड हाबसि मखल खरा लै लायरबगी खै मखादा लेबा मियोइसिंगदा पीरिबा कार्ड असिदि हौजिंगमकी ओइना मखोइदा फंगालिबा सेंग केजी 5 असि लुपा अमा फावबा लौबा नते हाइरिबा राशन कार्ड असि गवर्नमेंट की थबक तौबा लौ इंखोल यामना चावना लेबा पेंशन फंगबा जिप कार्ड लोइबा मियोइ मयाम अमा यावसलगा लैरि हाइरि क्लास 3 दगी 12 फाउबगी टेक्स्ट बुक द ऑपरेशन सिंदूर यावरगने हाइरि महिरोइसिंगदा इंडियन मिलिटरी की मतिक मयाइ खांगनबगी पांदम द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसोर्स ना क्लास 3 दगी 12 फाउबगी टेक्स्ट बुक द ऑपरेशन सिंदूर याहोनबा थौरांग लोकल हाइरि एजुकेशन मिनिस्ट्री की सोर्स पलदुना एजेंसी की पाउन हाई टेक्स्ट बुक द ऑपरेशन सिंदूर याहोनबगी मतंगदा एनसीईआरटी ना अकंगनबा मतंग के मनुंगदा लोइसिनगदबा मॉड्यूल अनि सेम साबा हौरे अहानबा शेड्यूल अदु क्लास 3 दगी 8 फाउबगी तमलिबा महिरोइसिंग टेक्स्ट बुक द याहोनबने अनिसुबा मॉड्यूल अदुना क्लास 9 दगी क्लास 12 फाउबगी महिरोइसिंग तमगदबा टेक्स्ट बुक द याहोनगदबने हाइरि पाकिस्तान सौगतपा टेररिस्ट सिंगना हंदक जम्मू एंड कश्मीर की पहलगाम दे अटैक चथरखरबा मतुंगदा इंडियन मिलिटरी ना अतेनबा मतम के मनुंगदा ऑपरेशन सिंदूर चथदुना पाकिस्तान अमदी पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर द लैबा टेररिस्ट सिंग की कैम अमा अता थोहनखिबगी थवंग अदु टेक्स्ट बुक द याहोनदुना महिरोइसिंगदा ममुताना खंगहलगने लमाई निपानगी तरा फाउबा पानगदबा मॉडल सिंग
aduda Indiana Pakistan matau karam na maithiba pi khibagi haibadu mayak sengna khangalagani haina ministry ki source amana phongdorakle panba yabadi me 8 ki anganba ayukta Indiana misang kuntaruk sikhiba pahalgam attack ki laman khumbo ina operation sindur chathaduna Pakistan amasung Pakistan occupy Kashmir da leba terrorist camp mapan amasung Pakistan military ki maruiba installation kaya ama ata thon khibani fighter jet missile drone long range weapon amadi heavy artillery sizinaduna attack chathakibani haire